Masha,
Sikhosi ngisuka ngisuka zona. Sesabhale kumsebenzi kwathona chimwe. Ukubanganela phaseka yabo kheyo thabiwa. Simonga phabachidze mwana mumwe. Una bathu bobophonga tsichaini. Abakona uzibopholora baba. Bachipa paseka babo pholowa. Bachipa mara babo babo pholowa. Simonga Jehova khabari polisa kachimwe na chimwe chine chidotea pana. Uri vitembera kabona temberi kamuntu. Ina bathu basathu ngora zvivi. Basathu na kuketwa. Wabesoma ndemi ya mketwa. Bachipanda bayako zote zete. Wale basabhale ngachitu. Zote nisikumedzera kabona ngazina la Jesu wa Nazareta. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Nikolibuwa chiluwa haya madebana kutingotorai. Mwari tendera rato varakuvangana ngandira yerakuvangana ngayo. Sabonga kakhulu ke intambana enhle uNkulunkulu wasivumela futhi ukuthi sibuthane. Chibizo kachipe chotanganedzeya. Naone rikovarumelisa ngadzina la muchizi washu ane ava Jesu Kristu. Malizweke amkelekile nakhona ke ibangidlale yabingelelwa negama lekisizwe Jesu Kristu. Ndichikati cha ripoto za mshumo wa mzimu. Isikhathi ke sesaziso zomsebenzi kaNkulunkulu. Kamsindo vandishinga tomanga ulikuwa vatu vene vakoshumisa chikoro rikopopi kudifaria one ndiya kudinga manda. So ariko nchunuwe na witanga utoraro. Abantu bonke ke abahlala ke esikolweni bayabonga kakhulu ke ngokuba ke isikolo siyabonakala ke ukuthi siphathwa kahle. Ndokufukela kadzi lost items. Muloba rwachikowela nga phone ya Samsung A12 arituwana kutanzuri yo wanala na. Arali kuiwana abali divaze. Arali una mwana vanayo kana uibona isi yawe. Kaise kabadikoni kana ibise kani. Sesizokukhulunywa ke nezinto ke ezilahlekileyo. Izolo kwakukhulunywa ke nefoni Samsung A12 ilahlekile. Akukatholakali ke ubufakazi bokuthi itholakele. Amen. Una mwa ena akhamboro okhetha lamba ya black ine abana mwadikayo ndiya basizanyana batuku. Ena oibona okaidise kaborine ridokono inekeza mune wayo. Elamba itake. Ya ku nomunye ke ulahlekelwe ke nesilamba esimnyama. Amen. Right, una mumwe okedo bege ya green ine yaba yaphuma yo wala ziyambaro yokela kabisilela balishko bacho. Kune beke green elahlekileyo ebhasini lemisuka eChiyombo. Ibheke yakona ngeyephuma ine into zokugcoka phakathi. Awuyitholileyo ke angayiripota kubafundisi okumadikona. Riyalibuwa ivangeli ya Jesu. Siyabonga kakhulu ivangeli kaJesu. Yone yerukubangana ungano madekwana. Iyo iyenza ukuthi sibuthane kule ntambama. Rishumbera bathu bote bonotangana honaho Jesu. Uri ari raberise hei ivangeli. Iepanda. Abantu bonke ke ebasebenzisisa ke le ivangeli masithandazelele le ivangeli iqhubekele phambili. Amen. Risahangwe na u rabelisa mwingameli washu anafi bosinyati makala kutwana ngachikati cha zino rihumbelori ari barabelise ngachi kati shote rishimbire una mulalo rina furupe. Sithandazeleke umkholo wethu umkhole uReverend Sinyati basimubike kuNkulunkulu nomthandazo. Sikhuluma manje ke baseBotswana. Amen. Risahangwe na bafunzi bashu bori rango phanda kwa November bane baba bafunzi bomfuni. Singakhohlike umfundisi wethu
samunikayo ke noNkulunkulu lapha ke eVenda umfundisi uMfuni. Achanda chavo vokutama. Sithandazeleke nesandla sabo umfundisi Kutama. Usahambi na mita yavo. Sibathandazeleke nemizi yabo. Hapa ni South Africa na bodo ine yakolaberesa zvipido zvapano South Africa uri zvikochimbizisa hani. Eyo bodo is board of trustees ari vaberere ngachipinga chote kuti konochimbira zvizvakuti. Sine ibodo abafundisi ke abasizana ke nemkhole lapha eSouth Africa, abafundisi labo ababheka ke amabandla wonke alapha eSouth Africa masibabike kuNkulunkulu nomthandazo. Risahangwe na bodo kurwane ine awana rakhala Zimbabwe ari raberise ngachikati chote naka dzimwe dzamamwe mashango like Australia, like Malawi, like Botswana ari varaberise ngazvipinga zvona. Sithandazeleke imain board eZimbabwe headquarters, sithandazeleke abafundisi beBoard of Trustees eMozambique, eBotswana, eMalawi nase-Australasia. Risahangwe navo rine vanhu uri ari farane ngazvanda riraberisene uri mushumo wa Mudzimu uchimbire sithandazelaneke omunye kunomunye kwenzela ukuthi umsebenzi kaNkulunkulu uqhubekele phambili. Paseka. Amen. Paseka. Amen. Paseka yotaviwa. Amen. Paseka yavopolora. Amen. Paseka yachiridzi. Amen. Aripori paseka yoriterami. Amen. Paseka. Wapatuchedziwaho 94. Abavusisiweyo bawo 94. Wovuseredzwaho 22. Abavuseleleyo bawo 22. Wopolorwaho paseka yavopolora. Amen. 8 number. Amen. Abakhululiweyo bawo 8. Vane tabelo dzavo dzopindurwa 6. Abapindulele umthandazo bawo 6. Vane taidzo dzavo dzotandururwa ndi muthihi. Owo ebakhethele inhlupho zabo uyi-1. Vopolaho malwadze opambana nawo 22. Abaphilileyo okuguleni kwabo bawo 22. Mwana wavo okera waniwanga chiridzi cha Mudzimu ndi muthihi. Umntana ke obelahlekile atholakala ke ngenxa yomusa kaNkulunkulu uyi-1. Una mnwe opolaho apa futhi. Opola kulwadze awu khofa malopa ndi muthihi. Ophilisiweyo ekukhwehleleni igazi uyi-1. Una mnwe obonaho murumwa achikochimbira among the gospel wearing a dress covered in blood is 1. Amen. Kunomunye ke obone isithunywa ebesihamba ke sigqoke ingubo ebomvu isho ukuthi igazi. Amen. Mumwe obone chipambano cha Jesu ndi muthihi. Obone isipambano uyi-1. Onewo kukhethwa 2. Abanikweyo ungcwele bayi-2. Zera kubanganela zone. Esukubuthaneleyo. Zone. Esukubuthaneleyo. Those who are born again. Abazele ngokushaba u-6. Ayira
mulimu wa mzimu mani. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wethu. Ngandira ina koritele ngayo zibuya. Ngendlela asenzela ngakhona izinto ezinhle. Sinamachela ndisonda. Sasa isonto. Sorari kombela bathu bote. Ari kuyapa. Ari kuyena banodze bashu. Ari kuyena mashaka ashu. Ikali pe mzimu wacha. Amen. Sasa isonto masize nabantu bonke. Size nezihlobo zethu zonke esizishileyo ezindlini zethu. Size nabo bonke abagulayo. Amen. Amen. Tumelo dashu zitothoma very early in the morning. Amen. Rina Sunday school inathi early bed. Amen. 6 o'clock in the morning. Amen. Sasa ke izinkonzo zethu sizakuqala ekuseni kakhulu ngokuba ke sizakuba ne-early beds ezokuqala ngesikhathi sika 6 o'clock. Sunday school ya junior 7 o'clock. I-Sunday school junior ngesikhathi sika 7 o'clock. Ya senior 7:30. Senior Sunday school ngesikhathi sika 7:30. Ripoto za mshumo wa mzimu zidokumane pa ridosera mshumo wa mzimu muyani. Izaziso zethu zokuphelela khona lapha sishiyela ke umsebenzi emoyeni. Amen.
Kristo ufurukara lashu, mufuniwa wa mbiru tashu, rolindera umuya uiye ayani. Yesu Kristo ufurukara lashu, mufuniwa wa mbiru tashu, rolindera umuya uiye ayani. Mushumani urifarize richirimwa, urikundele richikera, uriumise koti ashu, rikinise ungonila urilise, urikutise utevera, ziraza ukoti ashu. Yesu Kristo ufurukara lashu, mufuniwa wa mbiru tashu, rolindera umuya uiye ayani. Yesu Kristo ufurukara lashu, mufuniwa wa mbiru tashu, rolindera umuya uiye ayani. Warikoti nenindira mapungongo, na buchiro atawakoti, udangaliwe Kristo Yesu. Warilidani amenote nonetao, nonemerao nidonipa, uawero Kristo Yesu. Yesu Kristo ufurukara lashu, mufuniwa wa mbiru tashu, rolindera umuya uiye ayani. Yesu Kristo ufurukara lashu, mufuniwa wa mbiru tashu, rolindera umuya uiye ayani. Sinarendoni washurode urifarise, urimise rikonderere, rwania rikuruse, rutena rwashu rukaiwe mupumuti, na muchiti rurindera, ubita uripuruse. Yesu Kristo ufurukara lashu, mufuniwa wa mbiru tashu, rolindera umuya uiye ayani. Yesu Kristo ufurukara lashu, mufuniwa wa mbiru tashu, rolindera umuya uiye ayani.
Joshua
Maloba ashurwa chipambano kuitira uri komporowe kuitira uri ruzive ndavanganga chino chipinga osvika kauri ifilano ndavanga ifilano ndiyo nepasipoti yakuri onosvika guru ndavanga ripotenda akaifilano yakono hangero zvivi akaifilano marwadze agora iri patuchedzani kuti mumwe namumwe musi ifilano lichibva mumwe namumwe awane mugove wavo zinani la Yesu Kristo. Amen. Blessed be the name. Blessed be the name. Blessed be the name of the Lord. Mzimu kama ndekwa nazuva heli. Siyabonga ke umusa kaThixo kule ntambama. Richiliwa rufuno lungapa lweyaritera uvala buna ubuyosika zwina. Sibonga kangaka uthando asenzele lona selokhu siqaliseleke ngolesine kuze kufike lesi sikhathi ilanga lanamhla. Paseka iyabokolola. Impela iPaseka iyakhulula. Ende Paseka ichimbira ngazigaba. iPaseka le ihamba ngohlelo nangahlanda nenhlanda. Rozibona ayimusi yachifarwa Getsemane ngalabuna. Sikubonile ebanjwa ke ngolwesine eGetsemane. Le usiku wote tsengo yebukati labuyalatsha. Ubusuku bonke kusemthethandaba lo kwaze kwasa. Khathule yawechi jena ndimusi yachiboli bakati pambano achiko yobambiwa nga 9 o'clock yamatabelo. Manje ke lokhu kwaguqelwa konke kwaphelela konke lapho ke senikwa isigwebo sakhe sokuthi ayephanyekwa esiphambanweni wahanjwa ke kwaqala lo msebenzi ngo 9 o'clock usithi Dovalenelo la lautano linere ratakala rali ni Good Friday. Avana zimanga. Richi kori 9 o'clock akobambiwa ichiri 12 o'clock. Avana swi shabo Lord. Manje lelilanga esilibiza ke ukuthi yi-Good Friday kumbe i-Friday ehle kwakunjalo eJerusalema ngaleso sikhathi ngalowo mnyaka ngo 9 o'clock
inkosi iphanyekwe esiphambanweni usiyatshaya u-12 kwaba mnyama izwe lonke. Over 12 o'clock usika 3 o'clock. Nga 3 o'clock Yeah. yataba mkosi kachipambano ichikonekeza muya wayo. Hallelujah. 3 o'clock. Amen. Usuka ngo-12 o'clock usiya ngo-3 o'clock ilokhu ilenga inkosi esiphambanweni wathi kutshaya u-3 o'clock wataba mkhosi inkosi ukuthi sokuphelele. Amen. Achikotaba mkosi wonoyo kuti zophelela ndira ntswa yovuliwa. Efaba nomkhosi Yes. ukuthi sokuphelele indlela entsha sivuliwe. Amen. Ndira yakale yaikufa sabatha yaikuvala. Hallelujah. Amen. Kwasokuvalwa indlela yakudala isabatha laselivalwa sokuvuke indlela entsha. Paseka yamangaza. Achikonekeza muya wawe apa la chipambano ni 3 o'clock yamathabama 3 p.m. yala utanu kosi konekeza muya wayo apa la chipambano. Haija chimangazo kuu rozvipa masiyari yapa chipi zitombo dzatutuba zvaro zvavhuleya vevaedhera voruka vafuwa. Kwenzakala isimanga manje kusukela ngo-12 o'clock ngaleso sikhathi kwaze kwatshaya u-3 o'clock yemini nakuntambama sokusiyatshona ilanga kuthe kutshaya u-3 o'clock ngalelo langa uyazi wahlaba umkhosi omkhulu naye sithi kuphelele azange yahlaba umkhosi kuphela kwaba nesimanga esenzakalayo uyakwazi kwanyikinyeka umhlaba wonke wadabuka amatshe wavuleka amathuna wathi ababefile belungile babonakala bephuma bengena. Amen. Vafanela uita nga utavanya uri muvili uvulungiwe uye libidani uye charoni. Isongo chaya 6 p.m. muvili usatudzudzanyiwa charoni ngauri sabatha iko yothoma nga 6 zvinofanira vekanyiwa. Havana vana vavili Josefa wa Arimatia na Nikodima veva vavone vane vachimbidza sevhisi ya Jesu. Isabatha selisondela ngokuba isabatha lamajuda laliqalisa ngo-6 o'clock ntambama so kwakumele kwenziwe lo msebenzi ngokuphangisa ngokushesha ukuthi lingaphazamisi isabatha labo. Kwazongena amadoda amabili aqunga isibindi ahamba kuPilato esiyacela lo mzimba uJosefa wase-Arimatia noNikodimo wabambale inkonzo yomngcwabo wenkosi uJesu Kristu. Amen. Zvino namusi ndi dhuva line la sabati ine vhesene rako yothoma khayo zvoiteya ubva chamacheloni. Arivali. Hallelujah. Manje-ke namhla ilanga lesabatha sesingena ngendaba yePasika esabatheni ukuthi kwenzakalani sibale ngokwembhalo. Matthew 27 verse 62 up to 66. Hallelujah. Chapter 27 from verse 62 to 66. Amen. Verse 62. Yes.
ngalamachero lotevelaho dzulukisela vutambo vochipe vahulu na vafarisei vadavote ha Pilato murena roelela zveula mudziya ukura vatu amba akadichira ari ndidovuwa opera maduva mararu ndizvine rari ledza uri charo chilindwe huvuye usvike duva la vuraru uri vafunziwa vawe vasadhodha vamutsva vakone uvudza vatu vari ovuwa vafuni mazvipi ayo avodovipa pirakare Pilato ari valindingevo chimbirani niyolinda ngaone na dhiva vone vaya vatangisa charo nga valindi vakandisa tombo nga luswayo rwavo Umusa ungasemva ngamuso ungasemva kokulungisela abapriest abakhulu nabafarisi babutana kuPilato bathi Nkosi siyakhumbula ukuba lo mkhohlisi wathe sekhona emva kwezinsuku ezintathu ngiyakuvuka akuyale ukuba ithuna liqiniswe kuze kube usuku lwesithathu funa kufika abafundi bakhe bamele usuku baye bathi kubantu uvukile kwabafileyo uthi inkohliso yokuphela ibembi kuneyokuqala uPilato wathi kubo seninabalindi hambani niliqinise njengokubona kwenu. Amen. Karibale na Petro ya uthoma. Hallelujah. Nimandi ya uraru. Ndizo. Nimana tukundi 18 usika 20. Glory to God. Amen. Amen. Petro ya uthoma chapter 3 Yes. verse 18 to 20. Amen. Verse 18. Oh, verse 18. Yeah. Hallelujah. Amen. Amen. Glory to God. Yes. Petro ya uthoma chapter 3 verse 18. Devil. Verse 18. Upana Kristo obuya afera zvikatiyi. Orugawo afera vasongo rugawo. Amen. Uriharise hamudzimu. Amen. Obulawa nama. Ochidzora munhu. Hallelujah. Oraro ayafunzana mimuya irekotoni. Amen. Yekale isitende musi usapera mbiru wa mudzimu holindera madhubananu wake. Musi uchikolugiswa ilambulungelo. Yeya jenakayo basi banji. Nduri totanu na taru. Bachidzwa babva madini. Naye uKristu washupeka kanye ngezono olungileyo washupekela abangalungile ukuba asise kuThixo wabulawa enyameni waphiliswa emoyeni akamba ngayo wabashumayeza omoya abasekuboshweni abakade bengalalelanga lapho kwakuhlalele ukubekezela kukaThixo ngesikhathi sikaNowa usakhiwa umkhumbi abasindiswa kuwo abayingcozana ukuthi abasiyeka lo mbili ngamanzi. Amen. Yeah. Glory to God. Hallelujah. Zezaitea. Ngalautanu. Musi Jesu akosala kachipambana. Kristo ovakutsa pasi mulindini miluni ya shango hangeini huna mimuya helani yeyafanga chipinga chanu wake akotevelela yoni apala ngauri huna vevafa volindela uri muvopololi muchidzudhodha vatuwa madimauro asvika vavuya vatsa vasongomuvona Sino Jesu asala pala. Kristo atebelela. Abala bachipinga cha madhumauri. Amen. Manje ke ngolwesihlanu lapha ke ebethela isiphambanweni. Wasala umzimba owawusuke kumeli owawuthiwa nguJesu. Kodwa uKristu kaThixo wehla wangena phansi komhlaba. Elandela labo abafayo bengakayizwa indaba yesiphambano indaba yevangeli. Abafayo ngesikhathi sikaNowa ukuthi nabo babe nethuba lokuthi baze ubushunyayelo kwevangeli. Amen. Verse 18.
upana Kristo obuya afera zvibi katihi olugaho afera vasungu olugaho uri arise amudzimu. Amen. Uri arise amudzimu. Amen. Vakubvapi ava vanoisiwa mudzimu ngauri vatu vakuchira vamatubya votubya ngachikeleme vateubva pasvisvini vaetedzana vabva pakasatane vaye kamudzimu vabve mandani ya satane vaetedzani mandani ya mudzimu. Amen. ngokuba naye naye uKristu wasipeka kanye nezono olungileyo wasipekela abangalungile ukuba asiyise uThixo. Amen. Ukuba asiyise uThixo. Bayiswa kuThixo bevelaphi? Yes. Bebengaphi laba abayiswa kuThixo? Amen. Bebesekubothweni. Bebotshwe nguSathane. Yes. Basuke emandleni kaSathane base emandleni kaThixo. Yes. Basikwa ebumnyameni ngobumnyama bese ekukhanyeni. Kumele nabo bayiswe kuThixo. Amen. Ngauri vanana vafumakadzi vopiwa vateya ubva mandani ayo asvisi vaetedzani chaJesu waNazareta. Arali vachizipa mazvipi ovavopa vachivochwa chamadzisi. Arali vali hule ovavopa vachivochwa chamuhule. Vateya kubviswa muhuleni vadeuchirani chova. Amen. Baboshiwe laba bantu. Yes. Kuboshwe amadoda nabafazi. Amantombazana nabafana. Baboshiwe ngamandla kaSathane. Nabe qomba amanga uboshiwe. Xa ujola. Xa ujola. Uhula. Uboshiwe. Kulekela amandla amakhulu. Awususayo umbotsheni ngokujola. Ayamanda olukisiwa tadulwa lawa manda alungiswa le phezulu awubokholola muntu ukuthi akhulule abantu aba bakali ababototebeleliwa laba bakudala balandelwa. Amen. Sathane uyima ovala nazikhiyi zakuthula bafu ofara apa nazikhiyi zalufu odifara wohoneliwa. Uyazi laba babefakwe entolongweni ekufeni uSathane wathatha izihluthulelo kumbe lokuthiwa ngamakhiye ngesingisi wakubamba ukuthi kungabi noyedwa angahamba ekhulula laba bantu sebengabami laba sebesibayeni sami sengifakile mina ngabopha ngabamba amakhiye. Amen. Verse 19. Oraro oya ayofunza na mimuya irekotori. Akamba naye wabashumayeza omoya basekuboshweni. Amen. Ela yachipinga chamadima hulu yaikotoni hapa. Amen. Atitilisori wani bakotoni ya mingi bakotoni ya mazipi bakotoni ya urundanya bakotoni ya usamba ngo bakotoni ya utuza mitavatu ofarelwa api labo babesekuboshweni labo abesikhathi sikanowa basebendaweni phansi komhlaba besekuboshweni khona. Kodwa namhlanje singakhangeleni phansi komhlaba sikhangele wena kuwona lo utente uboshwe yini. Abanye baboshwe ukudiliza imizi yabantu, abanye baboshwe ubuhule, abanye baboshwe ngamanga abakwazi nakanci ukukhuluma iqiniso. Uboshiwe mntaba. Amen. Namusinithuba lulwane la ubopolora Ukukhulula aseka yabopolora yabopolora ikhipita baphaboke yabakhulula igipita basuka bonke awunanamthiwe asala. ngethasa nayo. Amen. Bone bothulelani yapho. Bone wena utaleleni bona. Amen. Namusinithuba balulwane lobopolora. Amen. Nuri arali kubothulanepo
Ungaba wobopi wanga milenje ni azimba. Wazula ubuila patuwa limwe na limwe. Wayana maine ya tufola. Wayatogotela ya tufola. Wobopiwa. Izinyawo ezingapholiyo ziyavuvuka izinyawo zibuhlungu ukambe wamadokotela behluleka wakamba ezinyangeni kwehluleka umoshiwe mntakababa nakazana namntatababa Wotebelelwa nga Jesu wa Nazareti. ujesu wasenazaretha Amen. Ngamanda ni akhangita dulu. akakanazulwini Otebelela iwe. akakanazulwini Paulo uri atina tholi ndichamba makumbo na kiba Kristo. Ngawione ni manda. Auchita wotebatenda. Yes. ukuthi akinamatoni ngevangeli ngokuba lona linamandla kathixo okukhulula bonke abakholwayo Ahoni kama tegwa na tuwala na musi. akhona amandla lawo namhlantambama Ayo manda ahoni hapa. amandla lawo akhona lapha Obopolola siwonswa. okukhulula ababoshiweyo Zile sitokisini. abakhulumwe Amen. Mufumakazi ulisa munabu yatowisana dzinte abo uyafuniwe ayibona manda hone kwena. Amen. nomama naye Yes. ukuthi athandwe indoda ayidide indoda inokujuluka nje amathe ukuthi ithande ngasabonakali sana mama iyalokho akhona umuntu Amen. Ubopololwa uhone mbopolowe ihone kama tekwa na tubalana musi. ukhona ukukhulula ukhona namhlantambama Amen. Namusi kama tekwa na Hanoni. namhlantambama lokho Mathupya abopololo. bonke abathunjiweyo bakhululwa Amen. Bapha bana mikhululu bana thakala. bazakusuka benempululu benokujabula nokuthokoza emizweni Amen. Ngawulikotea rothola mubili oyo wa Jesu. Ulilikwane buchilo busapeni. Linywa ya malopa haya. Dora libe. Ngawuna banna. Wane kufunzeya. Wana mita ya buti. Maraba tsulia yani. Ngawuna dora la basati. akhona amandla amangaliseko likhona igazi lamsitekela esibonganweni okuthi nxa ulinatha wena Yes. awusoze ube lehabi phakathi kwakho Amen. ihabi yokufuna obunye uzaba ngosuthisekayo ngoba akhona amadoda anabafazi abahle kakhulu anemizi emihle kakhulu kodwa kabahlala ekhaya kabanawamandla kodwa zona mntakababa akhona lawo mandla okuthi uhlale nonkosikazi wakho Yes. Batsulia yani batokomelwe. Amen. Barabelese. Echi chiponono chabo. Batsulia yani batige. uyazi akhona amandla okuthi uhlale ekhaya inone lesi siponono sakho lesi umfokazi umhlekazi wakho lo onikwe nguthixo nawuke umbuke athi uyabuka abanye ngabe Abana bakale bopololwa bafa. nabana bakude babopolole bakhululwa hayi Bachipinga chanwake bovisiwa para stopsi. Na iwe na musi ungabviswa kuchitokisi. fana abakanowa ababesekuboshweni bakhululwa bathola umusa wabo kodwa namhla nguwena ongakhululwa Amen. Ahone arali wanga wana hembepo nga uswahili. Hembepo hei. Ya uhango lwa zibi. Wawana mketwa. Nando bejamanda mya mketwa. Uta namusi uchipanga mnango wa edenge. Uta pochipembera. zana
nxa ungaba nethamsanqa ungaba nenhlahla kule ntambama uthole lento ethiwa yikuzalwa kutsha ukuthethelelwa kwezono kumbeni sowathethelelwa izono uthole ubungcwele kumbeni sowathola ubungcwele uthola amandla kamoya engcwele uzasuka kuleli tente sunesinye isidalwa umhlaba wonke umomotheka phambi kobuso bakhe. Amen. Paseka heyo thela urimini ufe mubusoni wa zvivi uchile mubusoni wa Hallelujah. Paseka lizele into inye kuphela ukuthi wena ufe ebubini uphile ekuphileni. Amen. Ngawe ngangini bafanele ukubhala lufu apho zivini. Ufanele ufiwa wafa zivini washatshira hone wafa wabulungiwe. Uchijena kawe mubuso wa Jesu ujena ngobheka Kana kumele ufe ezonweni ungatshe ezonweni nxa subuya ngapha embusweni kaJesu lapha sokumele uzalwe kabusha. bahone namusikani badobhephyanga uswaba. Hallelujah. Amen. Bakhona abanye namhla abazakuzama kusha khona lapha. Amen. Verse 20. Yekale isitende. Amen. Azongothuma zvino kuti tikotumelwa evangeli vati vasaitende zovakale vana vaulwane vazulelo zulwane noati kohuwelela evangeli for 120 years vahanedza vanna vaulwane vazulelo zulwane valinanowa ubamba zvipiyona Kuthi abakade bengalalelanga zana unowa umuntu kaThixo wayeshumayeza ebashumayeza ukuthi baphenduke babuye bakhe lomkhumbi bona abalalelanga abavumanga indaba kalo kwakunamadoda aneziqwanga wakulothi lo ngamadoda afikileyo la wakulothi le yindoda emadodeni kodwa bala bamphelele emanzini nafana nanamhla akhona amadoda abanandaba nokulalela kodwa zana kuyingozi lalela wena. Yes. Amen. Verse 20. Amen. Yekale isitende mususa usaphela mbilu wa mudzimu olindela maduvani anoaka musi uchiko lugiswa ilambulungelo yeyajena kayo basivati ndi uri to tanantalo vachitsva vabva madini. Abakade bengalalelanga lapho kwakukuqalela ubekezela kukaThixo ngesikhathi sikaNowa usakhiwa umkhumbi abasindiswa kubo abayingqozana ukuthi abasithethalombili namanzi. Amen. Amen. Glory to God. Jesu wa Nazareth. uJesu weNazaretha Dorengulula rine zibochwa. wabuya wazokhulula thina iziboshwa Ajena lufumu. wangene kufeni Achikonyakorengulula vanna navafumakazi. efuna ukuthi akhulule amajaha lamantombazana Avanga chipinga cha Nowa vohanedza. laba bakanowa badla Sviri yevava vakuita. Madhima huru asvika. Ipfile Nowa ahuwelela laite. Vana vahulwane vevava vachikulihanedza. Madhi atomo gidhima chivahwara. Vagidhimela gungwani vachiri vadhojena. Vachirwana na gungwa. Vakorwana na gungwa vakovitserera. Enoke rivulele Noke rasine ndo Farao ndi mudzimu ndi Jesu wa Nazareti. Nana musi vangeli kuhueleliwa kuti vana navafumakazi vatishavele gungwani ngauri alicheni ngoko patsindege alicheni ngazi uniform alicheni ngokereka lichena ngauhango lwa zvinyi.
kwafika isikhathi Yes. sokuthi intshumayelo kaNowa ifike kupheleni uJehova asebenze agcwalise izwi lakhe leza izulu elikhulu lawakhukhula amadoda lamantombazana labomame abakhulu labakhukhula baya phezulu abanye babetshaya ngamakhanda ukhumbi lapho kwaunoNowa baqalisa ukubizelela baqalisa ukubiza bebiza uNowa ukuthi sivulele yena wala wathi anginazithuthulelo ovalileyo uhambe nazo fana nawe nxa ulizwa ivangeli ungabi nebhadi elabanalabana bokuqala lalela wena ukholwe ungene emkhumbini olivangeli. Now chipinga chindosvika namusiri kokono ambara maruku rambara chikete mara chipinga chaukokodza chikete ngazvanda chidosvika chauri basi chakona ukokodza chikete chavo. Kathesi uThixo usinika amandla ukuthi sinxibe kahle sibe namandla okunxiba unxibe isiketi sakho nxa unkosikazi unxibe utrawuzi wakho nxa uyindoda kodwa sizofika isikhathi sokuthi kuzokuba nzima ukuzigqokisa wena ngokwakho. Bona baphala sibhadela ka 3/4 bags. Nxa sukhona phana esibhedlela ungasekho ku-queen size wokumhlambu bed sebekunike i-3/4 bed. Uchinyanga uchiri ukokodze ngubo ngazvanda zvahana uchiri unyaga ukokodza ngamano namano ahana ari chipinga chaupfuwa chamwani chosvika. Kuzafika isikhathi ungasakwanisi ukuthi udonse ingubo uzambathise wena uzazama ukuthi ulume ngamazinyo kwale khona lokho ngokuba kuyabe sokufikile isikhathi sokuthi udlule emhlabeni. Amen. Kohana bala mara masiya ndaitwa auhana kwavona vachikuthulana na gungwa pala vavitselela vanna vahulwane nakarine chichena kidzotuwa na mune wadzo vadovitselela khaladzi yanga khonani yanga shaka langa musi zvikhathi zvonovimba zviliwa zvisichachena chazoutohuma. Sizofika isikhathi mfowethu ungasakwanisi lutho ubiza kodwa ungasena ozwayo ungasena okusabelayo ubize ungazwakaliyo ukudla kungasangeni okwakho sufuna ukukhipha ukudla kuphela kodwa ukuthi kungene kungasangeni. Sizofika leso sikhathi paseka yosvika matanda uvoporola vona paseka ifikile matanda ukwenzela ukuthi ikhulule nawe vone havazvidivi zvauri vosalelwa ngaveke awakusalela ivhiki vone havazvidivi zvauri tosala nyana chikhathi nyana usele isikhathana nje mara chipinga chaupfumedzana najesu ndichihone chiapa kamadheva nadhuva lanamusi sokukhuluma nojesu sikhona namhlanje ntambama lapha vone vanamela bhere ya pride kulabanye abagade ihashi lokuziqenya lokuzazi mara namusi kamadhekwa nadhuva lanamusi kodwa namhlanje ntambama mfowethu musi marovoshuluwa kathandeti namhla igazi lisehle esiphambanweni ori vone vatambe ukuthi wena uhlanzwe lelo gazi. amen fanela muviri wanga achadopfa ndara nalini nalini Haleluya. anenwa maropa anga achadopfa dhora nalini nalini Ayakudala umzimba anathi aphuze leli gazi asayikuoma asayikuba nendlala kuze kube naphakade. namusi lidhuva lavudi Namhla lilangelihle khavathu vamatanda kulaba bantu balapha ematanda jesu wa nazareta apano uJesu eNazaretha ukhona lapha odovopolola mumwe mfumakazi ukuthi azokhulula umuntu umame odovopolola mumwe mkalaha ukuthi azokhulula umuntu ukhulu. amen madhekwa navudi Namhla intambama enhle ungahumbulanga kumwe kuhumbulele mani ungakhumbula ngokunye ukukhumbula. haleluya vasungu vanga zvauri dhuva lidosvika nachikati chidosvika musinama
namuya zichipambana duwa litosika na chikati chitosika usina namuya zichipambana vachivovitselela Ubiza wena. iphilano sekena salachinoni Lakini ikifanikana njengobani. usichene muphiko wazokodelwawo Kungasina okumnandi okuzayo. chikepe chechava chichifara chichivonolihulu Lesi sikepe kade sikufaka. vonosekena vachingachanga ichi mara namusi vachikodhivona vawachino Ukhona nje. mara namusi vangada vapfumedzana na jesu vakaka jesu vari ndoitango sadhiva mara namusi nkangwere kuchinyanga voindoitango sadhiva mara jesu wanazareta namusi nkangwere kuchinyanga nditurada upi namusi ngaurivone vatangani na muchidzi wavo ngaurivone vasendereka jesu wanazareta Namhla kwisikhathi sakho sokuthi usondele kusiko uthi ngikwenzile ngokungazi kodwa ngibuye phambi komso wakho ukuthi ungithethelele. yes Sikhono musa, sikhono thando. Silizile izwi lakho Baba, nampa abantu bakho Jehova. Baze kuwe bakhole ilizwi abalizileyo Baba. Uthi bangabi njengabakanoa Baba, abalayo indaba beyizwa. Benzele kahle Jehova, benzele kahle Nkosi. Thethelela Baba, thethelela Nkosi yami. Wathela khonokho, wapita igazi, uchithela khonokho Jehova. Uthembekile wena, benzele konke abakufunayo. Elakho igama libongwe, libachaze njalo kuze kube naphakade. Amen.
Thank you.